Lijepi pozdrav iz slagalice i dobrodošli u novi video. Današnja tema je organizacija vremena, točnije 5 osnovnih pravila koja bi svatko od nas trebao znati i prema njima se ponašati ukoliko želimo bilo kakve uspjehe u upravljanju svojim vremenom, odnosno svojim obavezama, kako kratkoročnim, dakle onim svakodnevnim zadacima, tako i nekakvim dugoročnim ili srednjoročnim ciljevima, planovima i naravno onime što zapravo najviše si u životu poslovno i privatno želimo. Pa 5 je osnovnih pravila koja bi ja izdvojila kao zaista važnih i nekakav temelj učenja o organizaciji vremena svakome tko se muči na svakodnevnom nivou. Dakle, od početka, od one osnovne strukture, da bismo znali zapravo kojim smjerom trebamo ići sa svojim svakodnevnim obavezama, jer znamo jako dobro kad stvari poprime kaotične razmjere, kad nastupe izvanredne okolnosti, onda zapravo gasimo požare, rješavamo hitne stvari, nemamo vremena sigurno sjesti i promišljati o nekakvim srednjoročnim i dugoročnim planovima. Zbog toga su ove osnove jako važne da vam daju temelj kako biste, kad dođete do onog dnevnog, dakle do dnevnih lista, ništa drugo nego to-do lista, bili maksimalno pod kontrolom, ali još važnije kako biste bili spremni za ono što će se sigurno događati, jer se to jednostavno u životu svima događa, a to su izvanredne okolnosti. Dakle, pravila organizacije vremena ne daju nam garanciju da ćemo izvanredne okolnosti izbjeći, nego da se s njima budemo znali bolje nositi, odnosno da ćemo imati puno manje štete i da će one najvažnije stvari unatoč izvanrednim okolnostima ipak biti riješene onako kako smo i zamislili. Pa kojih je to 5 osnovnih pravila organizacije vremena koje bih vam ja savjetovala da pod hitno prihvatite ako se još s tim malo mučite, odnosno dvoumite, da vas netko uvjerava u nešto suprotno i koja vam zaista mogu koristiti. Prvo i osnovno to je imati, odnosno naučiti vještinu određivanja prioriteta. Dakle, prioriteti su naravno pravilo broj 1, jer ako ne znamo razlučiti važno od nevažnog, bitno, hitno, ako ste čuli za matricu hitno, bitno, znači tu su različite kombinacije važnosti i hitnosti zadataka, teško ćemo moći rasporediti ih pravilno u dan, tjedan, mjesec ili godinu. Druga vještina, odnosno pravilo, je ono s kojim jako velik broj ljudi ima problema, upravo zbog toga što misli da treba ponašati se suprotno. A to je svijest i odlučnost, ja bih čak rekla više, o rješavanju najtežih, odnosno najvažnijih zadataka sa svoje dnevne liste prije svih ostalih. Postoji jedna fraza koja se po istoimenoj knjizi zove Pojedi tu žabu, pri čemu su žabe metafore za najteže, odnosno najvažnije zadatke, gdje autor knjige, dakle Brian Tracy, Pojedi tu žabu ili Eat that frog, netko od vas je možda čuo i čitao tu knjigu, kaže da jednostavno početak dana u kojem realiziraš, dakle ostvariš najteže, ne moraju nužno biti najteži, ali najutjecajniji zadaci za ostatak dana, daju ne samo osjećaj samopouzdanja, uspješnosti, kontrole, nego i naravno upravo ono što sam spomenula na početku, osigurava vas od vrlo nezgodnih posljedica u slučaju da nastupe nekakve neočekivane okolnosti, a važni zadaci još nisu gotovi. Treća vještina, odnosno pravilo, je zapravo pravilo uvođenja i prakticiranja rutina, jer su rutine najmoćniji organizacijski zadatak. Što to znači? Rutine su automatizacija unutar organizacije, a to znači pomaganje samome sebi da uvođenjem određenih procedura koje imaju zajednički tijek, zajedničko uglavnom isto vrijeme obavljanja, vrlo često i istu osobu koja ih obavlja, ili je vrlo lako prenijeti, dakle delegirati tu rutinu, maksimalno štedi vaše vrijeme, isto tako štiti vas opet od toga da neke važne stvari ne budu riješene u slučaju da nastupe izvanredne okolnosti. Rutiniranje vam pomaže da manje više radite stvari automatski na način da niti ne razmišljate više o njima. Pa tako u cijelom nizu važnih stvari u danu postoji cijeli niz onih manje, ne bih rekla važnih, ali manje utjecajnih, ali koje moramo odraditi. Dakle, moramo jesti, moramo se obući ujutro za posao, moramo uzeti potrebne stvari sa sobom na izlasku iz kuće i tako dalje. Sve to iziskuje nepotrebno dodatno vrijeme ukoliko nije pripremljeno na vrijeme, ukoliko se nismo s time pozabavili večer ranije, za vikend, uoči sljedećeg tjedna i tako dalje. Cijeli je niz korisnih različitih rutina, od onih poslovnih preko u obitelji, recimo planiranje prehrane, planiranje slobodnih aktivnosti djece i tako dalje, koje zaista pojednostavljuju svakodnevicu i
kao što sam rekla, preklapaju se sa vještinom delegiranja, a to je opet u smislu organizacije vremena i uštedi vremena vrlo važno. Još jedan jako važan temelj dobre organizacije vremena je vještina s kojom se mnogi muče, a to je naučiti procijeniti trajanje zadatka. Što to točno znači? Ako zadatku, nekoj aktivnosti ili poslu u recimo svakodnevnom svom rasporedu ne znamo odrediti niti približno vrijeme trajanja, nećemo ga moći niti adekvatno smjestiti u svoj raspored. Točnije, ili ćemo ga staviti između dva zadatka, između kojih imamo vrlo malo vremena preostalog, ili ćemo ga staviti na kraj neke liste, ili ćemo ga jednostavno čak niti ne upisati, imati u svijesti da je to nešto kratko, brzinski, da ćemo mi to vrlo lako odraditi. I tu je zapravo početak problema. O čemu se radi? Zadatak i planiranje dnevne liste, pa onda naravno i tjednih rasporeda, mora sadržavati nešto što su Englezi zgodno nazvali time blocking, a to nije ništa drugo nego metoda stvaranja vremenskih blokova, dakle onih kućica, kockica koje nisu ništa drugo nego odrediti svakom zadatku od do. Dakle, kada počinje i približno kada očekujete ili kada bi bilo realno da on završi. U slučaju da zadatak uključuje odlaženje negdje, dakle zadatak otići na poštu, podići neki paket, uključuje i vrijeme odlaska na poštu i vrijeme povratka s pošte. I to je ono bruto vrijeme koje je vama oduzeto u vašem rasporedu i jednostavno kad ga uklopite u druge zadatke, uzima realno onoliko koliko, odnosno maksimalno realno koliko znate vi procijeniti vrijeme nečem drugom. Prema tome, upisati samo hrpu zadataka, obaveza ili svojih nekakvih želja u nekakvu dnevnu ili tjednu listu bez označavanja vremena i naznake sebi da kad u tu listu pogledam vidim koliko šta traje, za koliko što moram, za koji zadatak moram koliko vremena odvojiti, zapravo nije dobro planiranje i nema zapravo nikakve velike veze sa dobrom organizacijom vremena. Prema tome, to je jedna vještina i naravno to je kao i sve vještine u organizaciji, nešto što se uči, nešto što se vježba i nešto što se s vremenom usavršava, pa ćemo onda vrlo dobro znati koliko nam vremena za koji zadatak treba. Isto tako je korisno znati, a to nas vodi i do sljedeće vještine, odnosno sljedećeg pravila organizacije vremena, delegirati zadatak, a kako ću ga delegirati ako neću nekome znati reći ono najosnovnije, a to je koliko mu vremena za taj zadatak treba. Delegirati zadatak vrlo je nezgodna stvar mnogima zbog toga što ima jednu psihološku komponentu, ima komponentu priznati sebi da to nije sebično, da ne prevaljuješ obavezu na nekog drugog ili još u suprotnom slučaju priznati sebi da netko drugi ima sasvim dovoljne ili možda čak i bolje kapacitete ili kvalifikacije da taj zadatak obavi umjesto tebe. Za to vrijeme ti radiš nešto drugo ili u krajnjoj liniji odvajaš konačno malo kvalitetnog vremena za sebe. Prema tome, 5 je stvari, da ih sad na kraju ponovim, koje su važne, dakle 5 osnovnih pravila dobre organizacije vremena koje vas molim da pokušate što prije naučiti. Dakle, naučiti odrediti prioritete, to znači zaista realno i maksimalno objektivno koliko vam je toga važno, koliko vam je toga utjecajno na sve druge stvari u životu, na vaša sva životna područja. Koji su zadaci najutjecajniji u smislu da ih treba prve rješavati, odnosno koje treba stavljati, to znači prve na vrh svojih dnevnih lista i tjednih rasporeda. Pri tome uvijek imajte na umu da je vrlo malo toga u danu od izrazitog utjecaja na druge stvari i da to nije toliko strašno imati početak dana sa najvažnijim zadacima jer su to najčešće 2 do 3 zadatka, možda čak i samo jedan. Sve ono ostalo znači neće se dogoditi ništa strašno ako ne bude riješeno pa ćemo prebaciti na sljedeći dan. 3. stvar su rutine. 4. stvar je procjenjivanje trajanja zadatka, dakle time blocking. I 5. zadatak, odnosno vještina, 5. osnovno pravilo dobre organizacije vremena je delegiranje. Dakle, sposobnost pametnog, kvalitetnog i pravovremenog prepuštanja zadatka nekom drugom ili nekima drugima. Ja vam želim da ova pravila primijenite, da iz njih izvučete maksimalnu korist jer planiranje je alat za pojednostavljenje života i za postizanje boljih rezultata, a ne za dodatnu komplikaciju i stresiranje. Međutim, ukoliko još niste u tome vješti, budite spremni na malo više uloženog vremena i malo više uloženog truda. Ono što slagalica nudi za dodatnu motivaciju i vrlo detaljnu pomoć u smislu praktičnih savjeta kako ovo prakticirati na svakodnevnoj bazi su naravno video edukacije, pogotovo u ovo vrijeme, vrlo jednostavne i vrlo praktične za pohađanje od kuće.
pa ću vam ispod ovog videa staviti link na radionicu koja je trenutno najviše vezana uz ovu temu, a to znači organizacija vremena. Radionica se zove Od želje do rezultata, dakle želimo puno, a kako postižemo rezultate to je već pitanje organizacije. Pozivam vas, sada je rujan kada ovo snimam i do kraja mjeseca edukacija je na akciji, s obzirom da je tema mjeseca rujna upravo organizacija vremena. Ja vam želim dobre rezultate, jednostavniju svakodnevicu i bolju osobnu, privatnu i poslovnu organiziranost. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav iz slagalice.